ketempuan tuh ono gue ketempuan anaknya sing gue dakon anaknya siapa? dakon nih anaknya siapa? ya ngerti sih seru anaknya siapa? hah? Makun? Makun? Anaknya siapa ya? Nah, gue kebanyakan untuk orang banyak, aku tuh lebih pada cilik kan? Halo, Jan. Ada temen? Iya. Jadi mari ngono-ngono. Iya. Apa lagi sih? Ya, orang-orang isi diadol ya. kok aku tutupan ya, Raisen? Ya. Gue malah doain gue nang ibu nedol. Mana kawan? Kalau cepet nedol. Ajak aja gue. Balik nama ning bae ora kondangan kowe lah. Duwe Pak Ardi kok iki digawane. Pak siapa? Pak Ardi. Oh. Iya. Bener kowe ngerti jeneng apa sih dulur? Anu kenalan kan iki nang karo Buri. Oh. Ada Buri aja. Bocah ya. Lanjut. Urung rampung gaweanmu. Iya. Sini kok apa ki ya? Iya urung. Anu urung rampung tuh. Ayo urung rampung.
Digong na disit dol. Ayo. Kung gentak gentung. Bubar. Kaya senang pukul. Podoa mikir kasih minta. Masuk ko si gajian wadol. Oh, diseret. Ayo Dol. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat banget. Iya. Oh, di sisi ya. Oh, di kerja masih di rumah. Iya. Si kita matur ya. Jangan. Iya, kepareng matur dumateng bapak ingkang kagungan hajat injih menika bapak Kardi saha ibu sakeluarga ingkang tansah kula hormati. Iya, dene kula saking grup ebet Sekar Turangga Putri netepi jejumbahanipun bapak Kardi ingkang tembeke mawon mentas gadah hajat kali matur apa ya? Jangan kelaran. Apa ya? Apa sepet? Kaki kaki sepet. Dari sepet iso. Ayo gue tene. Aja mundur-mundur, anaknya kepitek mana? Iya, kayak dia, kayak main ngintil. Ramane, lucu. Aja seru-seru. Iya. Paling matur sih ya. Selamat buat Mas Andika dan Mbak Jeli yang merindiki mantan apa itu aku apa kayak mana? Kok bisa? Oh alah, aku gugup-gugup. Aja kayak gue lah, bocah cilik lah. Ngertian banget ya Bar. Gelan. Iya. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin jadi jawab. Amin gue iya. Ya, semoga cepat diberi momongan ya, Mbak. Iya. Mengapa nih lah? Nyuruh salaman ini. Karang jaduk. Jaduk Mas. Anu jaluk sangu ko Mbak. Anu dongak na miki. Ya mah, ini kan delok anak-anak. Aja kesuwen nang kono, Dil. Kok nang sawan kowe. Cepet ngelak e. Kok gede sangone mah. Makan sekolah ge. Jan. Pakai kepitek barong deh. Suwe temen bukan apa? Ada dibuka nih malah mama dapat dewa. Image ya si Jamona. Santing lagi di padang pengajian. Dikelati mame. Apa? Dikelati mame. Kok disini belum ada? Gue itu parah nih gue, dipopong. Buru. Dol. Pantuannya sih lagi dia. Parah dikelati yuk. Kok disini? Oh, gimana? Iya. Makin apa? No, kayak kelati no, peti le. Gendong gue balik. Parah. Makan lawan. Kelati mana? Iya, sama dia salib kok. Yang gue, kene. Dalam kau kene. Kumpul nasi ikan. Kene dikumpul lang, kesak-sak ako lo bidewek. Betulnya, oh betulnya juga. Bukan lo bidewek, ya ngono. Betulnya. So kene, anu mikir dibuka, kayaknya si Moni. Betulnya.
betul. Madep enak. Siki gari mari sebelah kanan ya, mari bae. Lurus, lurus. Aku ngarep terus. Ayo maju terus. Kamu sing akeh. Asik. Nah, aku sing aku kubluk ya, Mas. Sing jaketan Dun. Mas, nah, matur suwun. Terus sebelah mana Dun? Aku nambah maning sing klambi kotak abang jaluk sangu. Aku udah macan suwe. Di mantan suwe nang kono. Sing nang ujung. Orang nang sangu. Si sebelah gue namanya. Aku jaluk sangu. Sangu sekolah asik ayo joget bareng-bareng. Namane ayo sawer asik. Ayo ma tambah terus ma. Sawer ayo. Matur suwun ma, moga-moga diparingi waras selamat rezekine sing akeh. Ye ngajak itu ke Pajero. Iya. Delok kene Kil. Kene. Oh iya. Jak kene kabeh. Maning makan maning. Jaluk logo komplek, anak komplek. Labu dewek, sok kene baru untuk labu. Apa maning raga keplek Dul. Kok raga gabruk. Tadi. Ayo joget Pak. Marani maning Kil. Kil, sebelah lawak kana. Ibune. Ayo kamu maning ditambahi makin akeh goyangane makin asik. Ayo yung sama yung. Ya padha. Asik. Gara-gara duit. Iya. Kok kan oli kanang Bang Mardi. Wes Phil. Oh kesang. Biar pakai jero penasaran di. Wes lah. Ketil. Apa? Ngene sangu di belakang kene. Kok disen? Kok jare arep joget. Ya arep dalem ada kepring disen. Iya, sangu di belakang kene kerdus ben kumpul. Kok joget disen? Ora ilo aja di engkep. Rangga komplit. Gatos. Ayo pada saweran. Tinggal wakna kan jero darane Til. Ya Til ada kerdus Til kono. Tinggal wakna jero. Ayo Ki. Kok jare iki joget. Ayo Mas. Ayo. Monggo bajani bareng joget. Monggo. Ingat bareng kerja joget. Ayo ramane. Kata kape. Ayo. Kita jadi berhenti. Orang
Kaya ng Tegal. Kaya ng breakfast. Masakit. Wait, wait. Well, ada yang bebas. Kaki jari. Di sing arep kaki jari. Di kaki jari ya. Pengarepmu jeng ngeropi. Di iya. Kok ora gelap? Di ora kejoget ke? Wah, kok ngomong napa juga dewa kayak apa rane? Siapa dulu? Keprian Jess, itu lanjut penonton. Iya. Barong? Bisa masih jadi lagu maning ya? Oh, keprian dong. Kamu sih jaluk. Terus dapet. Iya. Jangan ada sing jaluk dong, jangan nang jero. Ya kemarin betul. Oh, bisa boleh ya. Di siapa porong barongnya? Ya maju pengen nak.